وغفر الله لوالديه وأسكنهما فسيح الجنان. يا الله يا فنو جنة بمكة بين وهن دين إن فوي مكة الجناجي. دنتورو الله مو بميد ولي بي الله هنو بيافو ودا بركة بين غوري جميد إيغالي جميد إيغولي جميد. الله رينا نموسي بميد يهو بي ورينا إن كدي جودي بي. Aray yontere hande wawano fina gol darsu on sabu ari hiden yalti seeda fi gafila min qawafil da'wiyya ila makanin ma on hari hiden yalti wade wawano fina gol darsu on yafoto mi etino sabmi yewduno Sheikh Muhammad Salih Bari no hewtugol amen kubiya tawi teleren fana ono hewtugol kalbelen do koy 20h hawri e gandi ko woni kon hakkunde tanene e kagbelen do welafi on digi desiduno wuggoto fitu yo wawu hewtugol e tan hara odo darsu o ko pari hay nyallal gotal ha nyande jofinde deftere den kono de ngeli masha Allah qaddara wa fa'al Allah ko faala wo ko dum hoddirta ko dum kade o watta e janguno e darsu men fijudo ha e odo tagrid temedere e jeetata bon ka deftere meden ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء السابعة فرأى فيها أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كدونكا ودوني كداري نودين دو أنا يجتاري دمبغانغال كفي الإسراء والمئراج الإسراء ويدين كو يارغول جمع المئراج كو جاورغول yonon dindi hawtindira e bange ndudo yaadu ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam voyage mabbe mo be waduno on voyage demmaajo wono Allah humpitiri en non ka suratu bani Israil ma ka suratu al-Isra subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah wilabal wodani mo kanko Allah ru'innodo odo nelaado makko o jettimo ka suudu kurmanteru makka woni ka Kaaba o nabi mo e ndedo juulirde serare tattere woni Jerusalem Baitul Maqdis o wi fiyo min hullumo immorde ay jamin no jeey ay ji Allah de Allah hulluno nelaado sallallahu alaihi wasallam nabugol be dido kammuli jeedidi e do wande Jibril woni yeso mabbe dowi be visiti kammuli din jeedidi no jeey ko Allah hulluno be kawa keji Jibril nabunobe be visiti giteedi din jeedidi yite be humpiti fi yimbe mayre fi yimbe magge e ko woni sabu hambe naba e ngendo yite hibe lette Jibril nabi be kadi ka aljannaji holli be dendangal aljannaji e ruhuji natobe aljannaji din be kadi e golle mum e sengo e bange on aljanna bo be natoyta Jibrilu ɗownoɓe ha ka kammu jeeɗiɗaɓu e ngeli kammuli ɗin ko ɗi jeeɗiɗi giiteli ɗin ko jeeɗiɗi aljannaji ɗin ko jeetati joni noon kammuli ɗin jeeɗiɗi ɓe hewtuno ka kammu jeeɗiɗaɓuru sengo arshi on ka woniri ɗon ka wiyete ɗon sidratul muntaha ko ɗon laawol ngol woniri yaarugol ka jannatul ma'awa ko ɗon woni ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yi'uno Jibrilu e mbaadi makko malaika en formule malaika tawi na o wayli ɗo mbaadi malaikanke jon tigi ɓe yi'dimo ɗon e malaikaɓe ɓe fuu kadi tawde jannatul sidratul muntaha on nden nokkure ɗon jomiraɓe gande ɓe wi ko ɗon woni alma askaru arraisi lil malaikatil kiram o ɗon woni base jano base central je on tufunde malaika ɓen mana si malaika ɓe yehi ɓe golli wano Allah wiri noon ɓe ƴawa hiɓe cippo ɓe golloyi golleji wal mursalati urfan fal asifati asfan wan naziati gharqan ɓe golloyi golleji maɓɓe ko ɗon ɓe artata c'est leur retrouvaille Allahu tabaraka wa taala muyanno nelaɗo yiwgol ɗon mbaadi Jibrilu e mbaadi malaika walaqad ra'ahu
nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa. E cippi ɗum ɗo fof waɗe nder jemmare wotere e sahiji seeɗaji. Ɓawo nde geeƴe juula ɗon e subaka tawi ɓe arti ɓe yewtiɗi voyage ɗo. Ndaroygol aljannaji ɗin jeetati, giiteli ɗin jeeɗɗi, juuro asamawuji ɗin jeeɗiɗi, holle kawakeji Allah. Ɗum ɗo fof hawri e sa'i hakkunde geeƴe e juulugol subaka. Ko ɗum waɗi ɓawo ɓe sifike wonde ɓe yahi nduɗo yaadu, ɓe gomɗinɓe ɓen fof ɓeydino imane maɓɓe. ɓe yasdadu imanan ma imanihim. Yeddunoɓe saldol ndinɓe ɓen fof ɓe ɓeydi ngalɗude. Comment ça? Kono ɗum wayri iwugol o tun yaha Madina ɗum ko 450 kilo, goɗɗo wata wadde ɗum e nder jemmare wotere seppowo. Ko honno oɗo wawiri ƴawirde yoya ɗiɗo kammuɗi jeeɗɗi e aljannaji jeetati e giiteli jeeɗiɗi, o wara o fillano en ko yi nder ton kon fof e nder jemmare wotere, to tata na jemma on hay jemma on fuu. Ko noon le Allah warri fal yu'min, kala si tawi a yewti gonga on, Allah wi'i faalaɗo yo gomɗin, faalaɗo kadi yo yeddu. Gonga on kan Allahu tabaraka wa taala ko on o sembinta. En yetti Allah o waɗi en e gomɗinɓe ɗum, hooli ɗum. ɓe wi ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ƴawno ɓe wondi e Jibrilu kasama jeɗɗaɓo ko ɗon ɓe tawno fara'a fiha ɓe yi ɗon abal anbiya'i ben annabaɓe ɓen Ibrahima alayhi salam. Ko on ɗum wi annabi Ibrahima ben annabaɓe, kanko jibini annabi fof la. Sengo dow makko nelaɓe annabaɓe no ton Idris huwa awwalu man nubbi'a alayhi salam. Annabi Idrisa kanko adi wonde annabajo, on ɗon non ko tanirawo
arji no wodi bidiyayankoji buyi wirduji. Bidiyayankoji eɗen jaɓi ko ɗi bidiyayankoji. Azkarji bidiyayankoji no wodi ɗi jaɓuɗen ko bidiyayankoji, wi'uɗen ko bidiyayankoji, woɗɗitorɗen ɗi sabu ko ɗi bidiyayankoji. Ɗum woni wirduji e ko waywa muɗum. Jaɓuɗen ko bidiyayankoji en waɗataɗi, kono yarli ɗi sunnayankoji ɗo hiɗe wadde ɗi. Ko ɗum mi fala wiide ɗo. Joni si en wi'i ɗiya wirduji sella nelaɗo waɗari ɗi sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗi bid'a. Kono ɗi arɗi ka defte sunna, ɗiɗo ko ɗi bid'a, ɗiɗo ko ɗi sunna. Eɗe wadde ɗiɗo bimbe kikiɗe. Azkaru sabahi wal masa o wirduji watteɗi bimbi ɗi fawi e 10. Azkarji settuɗi waɗeteɗi kikiɗe eno jeeya e majji: la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nelaɗo maki mo woli ɗum bimbi 100. ma o ronki 100 o heɓi laaɓi 10, ma o ronki laaɓi 10 o heɓi laawol gotol. Allah renaymo e nder ñallal ngal. Sina ko wondanimo e moƴƴere e tampereji aduna heɓatamo. La ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oɗo eɗen andi wirduji ɗin ko woni ɓurɗe yidde ko ɗiɗi nelaɗo takkidiri e arsike. On ɗo mi alamo wolde few, sabu so mi woli on ɗo en neɓayɗo se gayni darso windanemen mo. Nelaɗo maki mo hebbini ɗum bimbi ɗon e kikiɗe juuɗe makko ɓeɓata. O wetoye kadi bimbi bimana wona e neɗɗo yaajuɗo arsike. Ɗiɗo no wela en. Inchallah mi windana en mo. Fayatuma noon fuɗno ɗo mi winda e mom sakkano ka yaasi ɗo. O e leer hombo honno non joni ustaz o be aray ko yaddor jelu. Ko umonire kalisi ko ɗum no wela en, ko ɗum waɗi ɗe yiide koye yimɓe no naɓede fi mbuuɗi. En ɗuytay ɗum. En andi oɗo hadis nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yi Jibrilu kasama jeɗɗaɓo. Yani ɓe yi annabi Ibrahim kasama jeɗɗaɓo. Annabi Ibrahima makaniɓe yottino e salminago an e mofte maɗen. Yetoɗaɓe kadi wonde leydi ndin ka aljanna ko leydi moƴƴundi moƴƴandi demal, kono demal ngal ton kaka leɗɗe